Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a darle comienzo al Consejo Rector del Aula de Cultura del mes de mayo. Y en el primer punto del orden del día tenemos la aprobación del acta de la sesión anterior. Si no tenemos nada que comentar en este punto, se daría el acta por aprobada por unanimidad. ¿No hay nada que añadir? De acuerdo. Se aprueba por unanimidad. En el segundo punto, en el 18, tenemos la dación de cuenta de la información trimestral a 31 de marzo de 2024 sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones. Junto con la convocatoria, se les ha mandado el informe correspondiente y las conclusiones de este informe son las siguientes. El 100% de los pagos ha sido realizado dentro de los plazos legales. El 98,83% de facturas abonadas en plazo habían sido aprobadas dentro del plazo de 30 días desde su fecha de registro. El periodo medio de pago para el aula de cultura en el periodo considerado se ha situado en 19,61 días, 4,32 días y 1,40 días en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente. Y el periodo medio de pago global del primer trimestre de este año 2024 se ha situado en 8,44 días, inferiores a los 30 días establecidos como límite máximo. Se hacen rápido los pagos y los proveedores reciben también rápidamente el dinero correspondiente a los servicios prestados. No sé si hay preguntas al respecto, porque si no es así, pasaríamos directamente al siguiente punto del orden del día, que es la información de la señora presidenta. En este punto tenemos 5 subtítulos y el primero es el que corresponde a los datos de programación. Como cada mes, los datos de programación se han enviado junto con la convocatoria y han podido observar todo lo que hemos hecho hasta ahora y han podido ver la información y datos de asistencia de los eventos celebrados hasta ahora. En el siguiente punto tenemos el avance de programación. Como siempre, sí, sí, adelante. Sí, sí, no sé dónde hacer esta mención, si al final o ahora, pero bueno, procedo. Sobre todo, el pasado sábado me gustaría comentar que se celebró un espectáculo, un evento, sobre el que me gustaría hacer preguntas o sugerencias. Sí, sí, adelante. Por un lado, dos aspectos quiero destacar. Por un lado, se había anunciado un espectáculo en la calle en Romo que iba a ser en euskera, se había anunciado y fue en castellano. Finalmente, si no me equivoco, se nos comentó que hubo problemas de última hora y que se buscó una sustitución. Pero nos parece que la sustitución de un evento en euskera debería ser en euskera, que buscarlo en castellano no sería lo más adecuado. Pero a lo mejor en este caso eso no es lo más importante. En nuestra opinión, el público de ese evento, de ese espectáculo, era un público general, niños y niñas y personas adultas. Pero luego el contenido del espectáculo no era tal. Es decir, en ese espectáculo se hacían muchas menciones a la forma de ser de las personas. El contenido fue de alguna manera gordófobo y consideramos que eso no es aceptable, que no se puede permitir. No se les puede decir a las personas tienes que bajar peso o comparar a las personas con un saco, entre otros. Por lo tanto, pediríamos que se analizaran este tipo de aspectos, que se tuviera mucho cuidado con este tipo de contenidos y que no vuelva a repetirse. Entiendo que se tuvo que sustituir y se hizo rápidamente y que a lo mejor no se ha analizado bien el evento en sí, el espectáculo, pero no sé, cuando hablamos de este tipo de contenidos, si vas a ver a Juan Dávila, por ejemplo, ya sabes a qué vas, si vas a ver a un Juan Dávila, pero cuando vas a un espectáculo para todos los públicos y si hay niños y niñas y si se dicen cosas como gorda, entre otras, consideramos que no es adecuado y simplemente por mencionarlo, nada más. Se tiene en cuenta la sugerencia. Sí, quiero aclarar para saberlo. ¿De qué habla? Del espectáculo que se celebró en Romo el fin de semana, el sábado. ¿Me puede decir el título? Micrófono, por favor. Si Ivo no utiliza el micrófono, no puedo traducir el contenido. Gracias. Estoy seguro que teniendo en cuenta que los espectáculos en calle tienen que ser todos en euskera y que se ha celebrado solo uno en castellano, porque se ha tenido que buscar una sustitución al grupo, seguramente ya sabrán qué espectáculo es. Yo ahora no tengo aquí el título, puedo llamar y preguntar el título del espectáculo, pero vosotros y vosotras sabréis cuál es el espectáculo. No sé cuántos espectáculos de calle se celebraron el sábado en Romo, por lo tanto, seguramente el departamento lo sepa. Es ese espectáculo, lo quería asegurar, sobre todo para tener en cuenta este tipo de aspectos que ha mencionado. Sí, sí, se tiene en cuenta. Muchas gracias. El siguiente punto, como ya digo, es el de avance de programación. Como siempre y como ya he dicho anteriormente, se les ha mandado
el avance de la programación de junio y como siempre habrá conciertos, teatro familiar, club de cuentacuentos, versadas, es decir, lo habitual. Y también tendremos Getxo Escena en la calle. En la anterior reunión ya hablamos sobre esto y dijimos que todos los sábados en verano en las arenas habrá eventos y además, sobre todo siendo junio, nos gustaría destacar que habrá diferentes actividades de final de curso y en este caso tendremos la última danza plaza de final de curso, también la semana de la danza Getxotarra, es de todas las academias de danza del municipio, lo hacemos con todas las academias de danza, cada cual tiene una hora y una fecha para hacer su evento de final de curso. A cada cual se le establece o se le proporciona una fecha y una hora. Y como ya hemos dicho, partiendo de esta fecha y desde ahora, tenemos la oportunidad de, como se ha resuelto Getxo Escena, ahora ya sí, comenzamos a incluir a diferentes artistas y productoras y asociaciones de Getxo. Su programación se ha incluido. A partir de ahora, por Getxo Escena se podrá incluir. Y además también habrán podido ver que dentro de la Semana del Orgullo tendremos una gran programación por el tema de la celebración de la Semana del Orgullo, para celebrar la Semana del Orgullo. Al mismo tiempo queremos promocionar y impulsar la concienciación y se van a hacer diferentes iniciativas que se hacen en estas fechas señaladas para dar a conocer este tipo de situaciones y ponerlas en la palestra. Sí, Xavier, adelante. Si no estoy equivocado, creo que en la convocatoria no se adjuntó la programación futura, solo los datos de programación. Sí. ¿La de junio? Yo de la convocatoria misma tengo impresa, Pues lo de la revisé. convocatoria. Ah, vale, pues entonces me despistó. Vale, lo volví a mirar y no lo encontraba, vale. Vale, súper. Muy bien. En el siguiente punto del orden del día tenemos Liburukucha. Estamos hablando de los servicios de las bibliotecas y la intención es ampliar estos servicios. Además, nuestra intención es acercar este servicio a la ciudadanía. Hoy en día tenemos diferentes tecnologías y sistemas que vamos a utilizar para una transformación digital y como queremos avanzar, hemos puesto Liburukucha en el polideportivo de Andramari. Podremos recibir lo que compremos en diferentes plataformas. Es un sistema parecido al de comprar y recepción de paquetes. Es un tipo de caja como un armario, hay unos códigos y esto lo que nos da la oportunidad es de ponernos en contacto con la biblioteca por teléfono o por email, elegir el libro que se quiera por teléfono o por email. Ya os digo que está disponible el catálogo de obras, también se puede hablar con los bibliotecarios, se pide el libro correspondiente y desde la biblioteca se manda a la Liburukucha que he mencionado, al centro de Algorta o a Romo. No se tendrá que ir en esta ocasión. Es una novedad para las zonas de Getxo y Andramari, para que tengan esta facilidad de recibir los libros más cerca de sus domicilios. Veremos cuál es la acogida de esta iniciativa y veremos si en adelante es conveniente ampliar este servicio a otros puntos del municipio de Getxo o no es necesario. Ivonne, adelante. Sí, dos ruegos, dos peticiones. Por un lado es algo estructural. Nos parece bien la iniciativa, pero sí que es cierto que además de esta iniciativa quisiéramos que en Andramari y zonas próximas hubiera delegaciones de las bibliotecas o zonas multiusos, y es un ruego que hemos hecho desde hace mucho tiempo y que repetimos hoy. También hay otro asunto que quisiera destacar. En este caso, me gustaría decirlo porque es la primera reunión de este mes, pero solicitaríamos, no sé cómo decirlo, esto se va a poner en marcha a partir del 2 de mayo. A nosotros y a nosotras se nos da la información después de la publicación de una nota de prensa. Suponemos que esto no es algo que se hace de un día para otro. Por lo tanto, esta información ya estaba preparada el 17 de abril, cuando se celebró el anterior Consejo Rector, o al menos sí que había intención
intención de darlo a conocer. Me parece difícil pensar que desde el 17 de abril se le ha ocurrido esto a alguien y lo ha puesto en marcha así directamente. Por lo tanto, lo que pedimos es algo que hemos dicho en varias ocasiones y lo volvemos a repetir. Simplemente nos gustaría que la información se presentara a tiempo. Nos parece que sería una señal de respeto, por decirlo de alguna manera, a este Consejo Rector. Además de lo anterior, no quiero olvidar que hace 2 meses un miembro de la Junta de Gobierno nos acusó o nos echó en cara que hubiéramos publicado una noticia después de no haber recibido respuesta por parte de la Comisión. Por lo tanto, pediríamos que se informara de este tipo de cosas a tiempo. Leer en la reunión o dar a conocer un tema cuando ya se ha dado a conocer mediante una nota de prensa no me vale para nada. Saberlo hoy sí ya lo he leído en prensa y como esto pasan muchísimas cosas. Aquí también hay otros puntos, hay otras ordenanzas y al respecto de esas ordenanzas a lo mejor tenemos sugerencias, pero ¿cómo podemos hacer sugerencias si está todo hecho? ¿Para qué son los consejos rectores que celebramos? ¿Para qué? Por lo tanto, lo que pedimos es, lo dicho, que los temas se presenten a tiempo y no, como se dice en castellano, a toro pasado. Y en este caso es a toro pasado. ¿La iniciativa está bien? Sí. ¿Que nosotros y nosotras haríamos otra cosa? También. Está bien la iniciativa. Pero cómo se nos presenta ante el Consejo Rector la iniciativa no nos parece. Y es lo que demuestra el tipo de respeto que se tiene al Consejo y a los miembros. Y es lo que pedimos. En abril había alguna información sobre esta iniciativa. Seguramente había información suficiente para comentarlo. Habría todavía cosas por atar, pero seguramente que esta información estaba disponible. Y la información que recibimos es el 22 de mayo sobre una iniciativa puesta en marcha el 2 de mayo. Y no nos parece justo, simplemente. De acuerdo. De acuerdo, se tiene en cuenta la sugerencia. Sí, Xavier, adelante. Sobre esta iniciativa me gustaría conocer algunos detalles más concretos. El primero es cuándo se planificó o se decidió poner eso en marcha, porque si no recuerdo mal, en el presupuesto del aula de cultura para este año no estaba reflejada esta iniciativa. Entonces entiendo que se ha hecho, o sea, se ha tenido la idea y se ha decidido poner en marcha en estos meses que llevamos. Esa sería la primera duda. Y la segunda es si la máquina expendedora esta es una máquina que se ha comprado por parte del aula de cultura o se ha contratado a una empresa, supongo con su mantenimiento, y si podéis dar detalles de cuánto tiempo se ha hecho el contrato o la compra y cuánto ha costado. Vale, a ver, buruz esan Así de memoria, no sé cuánto ha costado. bai, uste duela kontratu txiki baten sartzen dena. Creo que es lo que entra en un contrato menor aproximadamente y es algo que hemos hecho mediante una subvención. Es un proyecto subvencionado por el Servicio de Bibliotecas de Euskadi. Se establecen unas subvenciones por parte del servicio, presentamos este proyecto y se nos aprobó para su subvención. Y el resultado es la puesta en marcha de este servicio, Liburukucha. Sí, sí, estoy haciendo memoria. Sí, sí, como es ahora de imprevisto, la subvención se nos dio el año pasado y si no me equivoco, la implantación la hemos hecho ahora. Tenía que llegar la caja y llegó la caja, la Liburukucha, en febrero o marzo, no lo recuerdo bien, algo. Eta gero, instalazioa, konexioak, liburutegien sarearen barruan integrazioak egin behar ziren, Eusko Jaurlaritzako liburutegien sarean horbe zeo zer esparru tekniko zehatzak dira eta horbe integratu behar ziren, eta lehenago jarri izan gura genduan martzan, baina teknologia kontu batzuk, integrazioak, sistemak eta horre guztiak bat egin beharreben, eta esparru teknikoan Gure horniketa sistema. Gero liburuak hori da, eta begiratu behar genduan, zelan egin horniketa sistema, ezta? Zelan egin, esan da digun, gure liburutegitik kutsara zelan bideratu eta bar. Esan genkena da, Eusko Jaurlaritzatik esan deuzkuela, aitzindariak garala sistema honetan, eta orduan lehenengoak garen ez sistema honetan, eurek ikasi behar izan dabe, eta begiratu zelan implantatu sistema honek liburutegi zerbitzuaren barruan eurek emoten. Badakizue, liburutegiak, udal liburutegiak ez dirala sateliteak.
sare baten barruan dagoz, Euskadiko sarearen barruan, eta orduan euren sistemagaz bat egin behar genduan, eta ikasketa prozesu bat izan da, bai gobernuaren Eusko Jaurlaritzarentzako zein guretzako. Así que, ikusiko dugu ia zelan doan, eta lehen esan dudana. Erabileraren arabera, eta ikusiko dugu beste puntu batzuk gehiago jarri behar duguzan, ikertuko dira kokapen estrategikoak zehatzenak, zeintzuk izan beharko lirateken, eta emoitzen arabera jarrituko dugu lanean. Vale, gracias por la información. ¿Y este contrato que se ha hecho, cuánto tiempo dura? ¿El año? Porque supongo que será... No, compra. Ah, vale, es compra. compra. Vale. Y la cuestión del suministro que has comentado, esa es una duda que estuve planteando también. ¿Cómo se ha resuelto? ¿Alguien del personal de la biblioteca va a revisar las solicitudes? Hori da, eskaria liburuzainei egiten jake. Zuk deitzen duzu telefono honetara edo hemen jartzen dauen liburutegi@getxo.eusera eskatzen duzu liburua, edo gomendio eskatzen duzu eta liburuzainek egiten dauen gomendioaren arabera liburua eskatzen duzu, presentzialean egongo zinen moduan, gauza bera telefonoz egin zinkena, eta liburuzainak hartzen dau liburua eta sisteman jartzen dau, eta orduan da, enpresa bat dago momentuz kontratatuta, zerbitzu hori egiteko momentuz astean behin, ikusteko. Enpresa hori lehendik ere Hori da. Liburu bat eraman behar dugunen beste liburutegi batera. Hori da. Gu zerbitzu bat daukagu behakizue prestamo interbibliotekario eta hori guztia egiteko. Eta orduan, hau da, horren barruan sartuta dago liburukutza hau. Beste liburutegi bat gehiago izango balitzu moduan. Vale. Había entendido que se había contratado porque has mencionado algo que entra dentro del contrato menor. No, la compra del armario, digamos. La compra, ¿te has referido que la compra entra dentro del contrato menor? Vale. Eso es. No me acuerdo del importe. Sí, no te preocupes. Pero... Vale, sí, había entendido al revés. No, la compra es un contrato menor que se ha hecho para comprarlo ad hoc. Y el sistema de suministro de libros es el que va dentro del préstamo interbibliotecario que tenemos. Vale. Hurrengo puntua izango litzateke ebatzitako deialdiak. Lehenengo daukagun hemen da, adibidez, Getxoko sortzaileak deialdia. Perdón? Vale. Eta Getxoko sortzaileak, honetan ikusten dozuenez, deialdiagaz batera joan jatzue ebazpena, eta, hainbat proiektu diru lagunduko dira, notifikatu jake, badakit honen inguruan EH Bilduk galdera bat daukala erregistratuta, eta, momentuz joango naz azaltzen deialdian, guk aurrikusita genkana, eta gero zuen partetik zalantzaren bat lotzen bada puntu honetan erantzutzaten mongeinke, edo bestera galdezkien esparruan. Beraz, hemen daukaguna da, hainbat proiektu daukaguz, disiplina guztietan, eta, ebatzita daukaguz, orain dela joan dan astean, ebatzi izan deialdia, maiatzaren 13an, 98 eskaera jaso dira, honetatik epaimaila batu zen, eta deialdia, ebazpenean aurkeztu diran galdera, ebazpenean agertzen diran proposamen guztiak dira onartutakoak. Gero beste batzuk kanpoan geratu dira, baldintza batzuk ez betetzarren edo gitzienezko puntuazioa edo dan alakoa ez jasotzearren, eta puntu honetan, behin ebatzita, erreklamazio bat jaso dugu artista baten partetik, bere proiektuaren inguruan ebazpena ez egoalako, eta berak proiektua aurkeztuta eukala.
Orduan eginda errepasoa eta evidentemente onartu da bere reklamazioa, evidentemente ikusi dugulako bere eskaera eta baten bat gehiago, akatz bategaitik ez zirelako sartu balorazio boltza horretan. Eta orduan onartu da reklamazio hori eta orain epaimahaiak laster beste ebazpen proposamen bat egingo dau, edo ez, igual berbera da, edo aldaketak egon daitekez, edo ez, eta orduan ebazpen barri bat agertu beharko da definitiboagaz, reklamazio honen ondorioz sortutakoa. Lanean egindako akatz bategatik, espedienteren bat edo eskariren bat kanpoan geratu zen, esan sartu, eta tribunalak ez dauz baloratu. Beraz, behin akatz hori ikusita, tribunalak osta bere baloratuko dauz, eta aurrera egingo dugu. Ibon. Lehenengo gauza, ebazpen honek ez dauka baliorik, inolako baliorik. Honek. 13an eginiko ebazpena ez dauka inolako baliorik, ze urrengo errekurtsoaren ebazpenak esaten dau aktuazio guztiak pasatzen dira atzerantza. Beraz, ebazpen horrek ez dauka baliorik. Hori da saldu doan. Beste kontuak, zenbat dira kontuan hartu ez diren eskariak. Hemen dago pertsona batek ezarritako eskariak, errekurtsoak, baina errekurtsoaren ebazpenean esaten da, se detectan otras solicitudes que tampoco fueron tenidas en cuenta, euskeraz. Era berean kontuan hartu ez diren beste eskabide batzuk ere detektatu dira. Zenbat izan dira horiek. Zenbat izan diran hori jakin nahi dugu. Eta bestetik, jakin nahi dugu zer da gertatu dana. Eta nola gertatu daitekela hau. Uste dut hau orokorrean azaldu dodala, esan dodala, maiatzaren 13an ebatzi zala, baina gero horren ondoren reklamazio bat egon dala, eta reklamazio hori onartu dala. Beraz, nik uste dut onarte argi. Zuk esan dozuna, nik aldez aurretik esan da neukan. Ebatzi da, reklamazio bat egon da, eta barriz baloratuko dirala. Barriz dana ez da baloratuko dira, sartu ez diranak. Eta horren ondorez, ebazpen barri bat egon barko dauela, emoitza beragaz edo diferente bategaz, ez dakigu. Tribunalak egingo daue akta, eta horren arabera, ondorio bat egongo da. Zenbat izan diran? 6, 7? 7 izan dira. Zehatz mehatz, hori. Eta zelan gertatu dan, persona batzuk lan egiten dugu, jendea lanean dago, guretzean, bakotza bere esparruan, eta momentu batzutan, akatz bat euki aldau, sistema informatikoan gauza bat txarto begiratu dagoelako, edo pasatu jakolako. Eta orduan eskari batzuk kanpoan geratu jakoz. Orduan, esaten zuna da, pertsona bat edo biren akatza izan dela, ez sistemaren akatza edo ez zen akatza. Nik dakidan arte hori izan da, ez? Bai. Deialdi hau aurten lehenengo aldiz espedienten kudeaketarako sistema informatikoaren bitartez kudeatu da. Orain arte, herritarrek erregistro orokorrean aurkezten zuten, eta horrek nolabait banaka informazio atera beharra ekartzen zuen, eta horrek ere badauka giza akatza eragiteko tarte handi bat. Aurten, espediente honek aukera ematen zuen herritarrak eskaera egiten zuenean epigrafean zehazteko getxoko sortzaileak deialdira aurkeztu nahi zuela. Hain zuzen ere gertatu dena izan da, eskatzaile horietako batek ez du notifikaziorik jaso, 13an ebatzi zen deialdi hau, 14an jakinarazi genuen, 14an ikusi zuenean ez zuela ezer jaso eta bere lagun edo gertukoren batek deitu zuen kulturetxera, eta orduan gero erreklamazioa jarri zuen. Erreklamazio horri esker berak erregistro zenbakia eman da, bere bilatu daiteke programan, eta orduan topatu genituen 7 espediente, izapidetu gabe geratu zirenak. Giza akatsa dela esango nukenik garbi. Hau da, azken batean, lantaldean egin behar genuen zelako proiektu horiek tramitatu behar ziren, urrengo fasera pasatzeko eta tramitatu gabe geratu ziren. Hala, behintzat guk hori ikusi dugu, bilatu dugu, ea zen neurri
implementatu ditzakegun horrelakorik berriz gertatu ez dadin. Egia da programak ematen du laster emango duela beste aukera bat berak Excelak bera sortzeko. Oraingoz, ez digu aukera hori eman, eta hori da gertatu dena. Orduan, orain Irantzuko ondo esan duen moduan, balorazio fasearen hasierara goaz, eta horrek esan nahi du, 7 eskari hoiei lehenengo, adibidez, une honetan, subsanazio fasean gaude. Hoiekin, ez dute dokumentazio guztia behar bezala aurkeztu 7 hoiek, baina bere garaian detektatu izan bagenitu, eskubide izango zuten subsanatzeko. Eta orduan, subsanazio eskaerak egin zaizkie. Hoiek jasotakoan, baloratu, begiratu, eta balorazioa sartzen baldin badira, orduan eresandako moduan epaimaila berriz elkartu, 7 hoiek baloratu, eta lortzen duten puntuazioaren arabera emaitza aldatzen baldin bada, ebazpena berriz aterako da, denei oraingoan notifikatuko zaie, eta erreklamaziorako bideak egongo dira berriz, baina, nolabait hor ondo bidean bukatuko litzateke. Baina egiten den balorazioa guztiei eragingo die. Hau da, azken finean hauek dira leian ematen diren sari batzuk, orduan balorazio horren ondorioz gertatu daiteke gaur egun onartuta dagoen proiekture ban kalean geratzea, berez, ebazpena bere osotasunean izan batea berria. Bai, hori da. Ebazpenean notifikatu genuen zein ziren saridunak eta zeintzuk ez, baina jadanik notifikatu dugu bigarren zuzenketa eta atzera eraginkortasunara. Orduan, jadanik saria zeukatenek, badakite oraingoz, berriro ere, itxaron behar dutela jakiteko hori berresten den edo ez. Eta hain zuzen ere, publikotasunez eta gardentasunez eta berdintasunez egiteko prozedura, falta diren horiek baloratu behar dira, eta puntu gehiago eskuratzen badituzte, saritua zen bat baino, sarituak saria galduko du eta beraiek eskuratuko dute. Bai, Xavier. Claro, pero al respecto de esta última cuestión que se estaba comentando, claro, cuando se sacó este listado tenía carácter de listado definitivo. Entonces, por evitar el perjuicio que pueda causar el hecho de que primero aparezcas en una lista definitiva y luego por un error humano, sin trascendencia, del aula de cultura quedes fuera, claro, igual a la persona que ha recibido la subvención para el proyecto, igual sí le supone eso, no sea un perjuicio porque igual ha declinado otros proyectos porque este le ha sido concedido, lo que sea. Entonces, en ese sentido, no se podría ampliar la cuantía de la subvención para los supuestos que, habiendo aparecido en este primer listado, luego vayan a quedar fuera al incluir todas las propuestas. Hombre, hasta el punto que yo sé, es definitiva en el momento que haya traspasado el plazo de reclamación. Vale. Con lo cual, como la reclamación se hizo dentro de ese plazo, no hay lista definitiva. Vale. Bueno, no sé, yo sí me gustaría dejar la propuesta encima de la mesa para que se valore en el momento, porque si no van a ser muchas las propuestas que queden aquí fuera, yo creo que sería una modificación pequeña del importe y... El problema, que el precedente que podría generar eso es que ante otras ocasiones similares en las que haya... Esto es una convocatoria concurrente, que además voy a aprovechar para subrayar que su volumen ha superado toda expectativa posible del aula de cultura. 98 propuestas de proyectos de creación no recibe el gobierno vasco. Sus ayudas de apoyo a escritura teatral, las mismas de aquí, tienen menos candidatos en total. La verdad, este caso es en ese volumen. Entonces, legalmente, si no me equivoco, puede que existiera una posibilidad de ampliar la dotación si se establece para tal, pero no creo que sería necesario. En este caso, tal y como ha indicado Irantzu, las propias bases recogen. Lo que hemos hecho es notificar el resultado, pero el resultado es provisional hasta que no transcurre el plazo de alegaciones y de reclamaciones. 1 y 2, tampoco se cumple hasta que todos los notificados remitan el acuse de recibo, ¿vale? Y por tanto, por eso el plazo ha sido muy rápido en ese aspecto.
no hay, o sea, puede que exista alguna reclamación, pero en este caso el aula ha cumplido el procedimiento. O sea, esto lamentablemente somos humanos y puede suceder y puede volver a suceder, y para eso las bases recogen la posibilidad de reclamación por parte de la ciudadanía. La reclamación se ha hecho perfecta en tiempo y forma, se ha respondido favorablemente, se retrotrae el expediente al momento de valoración y pues se demorará un poco. Vamos a intentar que sea el menor plazo posible, obviamente, pero ya os digo, volvemos en estos momentos, creo que hemos terminado ya el plazo de subsanación porque hemos recibido las subsanaciones. Con eso podremos hacer ya pasar a la ronda de valoración e intentar tener una resolución final, que aprovecho y así avanzo. Pues con la nueva ordenanza de subvenciones que se aprobó en este pleno en 2022, el plazo para terminar una resolución se ha alargado ahora, porque hasta esa ordenanza el tribunal o el jurado podía emitir un acta que ya se podía remitir a la presidenta para hacer una resolución, pero ahora tiene que pasar inexorablemente por el órgano colegiado de subvenciones, ¿vale? Entonces hay que convocar el órgano, se tiene que reunir, el órgano lo tiene que revisar, es otra, digamos, otra fiscalización más, con más garantías de alguna forma, pero eso es una realidad que hasta esta convocatoria no teníamos, porque la convocatoria anterior salió antes que se aprobara la ordenanza en 2022, y eso nos ha hecho que el plazo todavía, el tiempo de gestión se demore. Y el número de solicitudes que se han hecho, que entonces eso supone pues, que el jurado, el tribunal, tiene que leer más proyectos y necesita más tiempo para valorar. ¿Y los solicitantes han recibido notificación de que los recursos han sido aceptados y por tanto se está rehaciendo? Vale. Bai, bueno. Bai, argituko diguzue, baina agian beste kasu bat dauka honek. Claro, orain gertatu daiteke, pertsona batek jaso duela, esanez, diru laguntza eman zaiola, eta ondoren jasoko dauela, jaso dezake beste batek, esanez, diru laguntza zaiola eman. Jadanik, jaso du mezu bat esateko, ez duela jasoko. Berriro ere aztertu behar dela. Bukaerako emaitzan gertatu daiteke ez jasotzea. Hori da. Claro, hemen ebazpena eginda okerrez banago, eta zuek esan duzuen bezala, maiatzaren 13an. Ebazpenaren deialdiaren oinarrietan jartzen dela erabakitzeko epea 3 hilabetekoa dela. Okerrez bagaude, lanak aurkezteko epea bukatu zen otsailaren 5ean. Hau da, kulturretxeak egin duen ebazpena epez kanpo dago. Eta kulturretxeak egindako ebazpena epez kanpo baldin badago, zer nolako ondorio juridiko izan ditzake horiek ondoren etor daitezken beste errekurtsoak. Ze azken finean, diru laguntzen ordenantzak, diru laguntzen legeak eta aipatzen den beste la ley de procedimiento administrativo común, horretan esaten da, ebazpena ez bada garaiz ematen, ulertu egin behar dela, ez dela eman. Orduan, noraino, hor dago beste errekurtsoa jasotzeko atetxo bat edo zulotxo bat. Hori da, dakagun beste galdera. Eta zergaitik, eta berriro ere, zergaitik ebazpena eman du kulturretxeak epez kanpo. Epez kanpokoarena uste dut Sabi eta Bioren artean maigane jarri dugula izan den egoera. Ordenantza legea, ordenantza barria onartu zanean, pausu bat gehiago jarri deusku bitartean egiteko. Lehen tribunalak akta bat egiten eban, eta akta horretatik zuzenean ebazpen proposamen bat egoan eta presidenteak sinatzen eban. Orain, akta hori dago, tribunalaren akta, eta organo kolegiatua deitu behar da. Organo kolegiatua deitzen da, normalean eguaztenetan egiten dugu. Zer gertatzen da, eguaztena maiatzak bat jai eguna izan zen. Orduan, egun batzuk atzeratu zen. Espediente heldu zen momentuan, gero fiskalizazio prozesu bat dauka, zer ez da zuzenean nik sinatzen dudala ebazpena, baizik eta fiskalizaziora joan behar dau, eta deialdi honek 98 proposamen jaso da. Orduan, epaimaiak ere denbora apur bat gehiago behar izan dau. Zer egin aldugun urrengoan hau ekiditzeko? Ikusi beharko dugu deialdia moldatu behar dan.
eskari gitxiago jasotzeko, ez da helburua, edo ebasteko epea luzatu beharko dugu. A ber, aitzaki bezala ez zaigu balio. Hau da, ordenantza egin zanean, egin zan bere behar guztiekin. Eta ordenantza egiten baldin bada, da udalak ordenantza hori betetzeko. Beraz, udalak ateratzen dituen proiektuak aurreikusita egun behar dira ordenantza hori betetzeko. Bai arlo guztietan, fiskalizazioan edo bestean. Eta gertatu daiteke inoiz, baina eske, karo, gaurko artezkari batzordeatik etelita, gertatu daiteke inoiz, baina berandu ibiltze horrek badauko ondorio juridiko batzuk. Eta ondorio juridiko horiek kontuan hartu behar dira baita. Orduan, esatea lan asko aurkeztu dela eta epaimahaiak gehiago behar dela eta egun bat jai izan dela, egun bat jai izan baldin bada, hurrengo gunean lan gehiago egiten da, edo epaimahaiak bestera batera egin beharko du lan, edo ez dakit. Baina epea jarrita baldin badauz eta epe horiek ondorio juridiko batzuk baldin badauzkate, administrazioak egin behar duena da epe horiek bete. Epe horiek bete. Edo bestela, ondoren beste deialdi batean egin duzuen bezala, badauzka beste tresna batzuk. Hau da, maiatzaren 5 baino arinago luzatu epea. Badauzka tresnak horiek egiteko, baina kasu honetan gauzak ez dira ondo egin. Eta eskatzen duguna da, ondo egitea. Ze, ondorio juridiko horiek izan ditzakete guztientzat. Ze ara, nork esaten digu orain diru laguntza jaso ez duen batek esaten du, ez, hemen diru laguntza inorentzat, berriro atera deialdia. Aukera guztia dauzka, eta papera guztia mahai gainean jarrita, agian arrazoi izango da. Eta orduan, egindako lan guztia, ez du ezertako balio. Orduan, ordenantza 2022 urtean izan bazan, onartu zenean, eta 2024 urtean baldin bagaude, denbora egonda, egindako lanak ordenantza horrek eskatzen dituen beharretara egokitzeko. Eta hori da eskatzen duguna. Hemen, atetxo bat dago beste errekurtsoa jasotzeko. Eta hori da garaiz egin ez den lan batengatik. Beste guztiak izan daitezke arrazoiak, baina hor badago zerbait gutxienez garaiz egin ez den lan bat. Ados, bueno, alde guztiak entzunda, hurrengo deialdira pasatuko naiz, ikusizko artetako erakusketa programatzeko deialdia. Honetan, 21 eskari jaso doguz, hain zuzen be, izan dira 9 gizon, 10 emakume, alkarte 2 eta hautatutakoak izan dira 13. Horretatik 7 gizonak eta 6 emakumeak izan dira. Deialdiagaz batera joan jatzuez eskabideak eta jasotako puntuazioak, eta geroz kanpoan geratu diranak zergaitik geratu diran kanpoan. Batzuk ez dabelako minimoa jaso, puntuazio minimo bat jaso, edo ez dabelako euren lan propio bat aurkeztu baizik eta beste edonorena. Eta deialdian argi eta garbi jartzen dau aurkezten dan lana propioa izan behar dela. Bale. Honen inguruan ez badaukagu... Bai. Ez que, zentitzen du, baina. Bai. Horain izango dugu ebazpenaren inguruan, ala 2022ko deialdiaren inguruan. Hau da, enikin duana 2025 ikusizko artetako erakusketa programatzeko deialdia. Hau. Getxolai. Ez, hori ez. Ikusizko arte. Hori dakagu, getxo arte. Getxo arte ez, ikusizko artea. Bale, bitu hori izbistatu zigu. Bestea zela pentsatzen duen. Hala ere, ez dakit, batzutan, bueno, gero, Getxolaifera joaten garenean komentatuko dut esan nahi duena deialdean barkatu. Bale, hurrengoa Getxolife Pro deialdia da. Eta honetan, hau gogoratzen dozue, zelan azaldu genduan,
atara genduanean errekabekak eunkazala, moldaketa bat egin genduala, helburuak hobeto bete daitezan, eskariagaz bat egin da egian deialdiak, eta bar. Bueno, emoitza izan da, bakizue modalidade diferenteak egozala, eta bueno, lehenengo modalidadean, entzegoen modalidadean, proiektu bi aukeratu izan dira, hor daukazue puntuazioa, 13,10 eta 12,10 besteak, B modalidadean, grabazioetan beste proiektu bi urten dabe, adituen modalitatean, C atalean, beste proiektu bik urten dabe, eta gero, bat dagoz batzuk, ez dira laguntzaren jaso, ez dabelako puntuazio nahikorik lortu, horraitatzen den eskariak. Gero, D modalidade dago, edapena, eta edapenean, hor dagozan 4 proiektuek jasoko dabe laguntza. Eta gero, beste proiektu batek ez dau jasoko, esparru horretan, justo deialdi horretako esparruan kreditua agortuta dagoalako. Horrein bai, hau da egin nuen aldera. Bai. Bale, lehenengo gauza bat aklaratzeko. Hau da, deialdi honen ebazpena, ala hau da 2022ko... Hau da, aurten atara dugu, edo, bai. Atera den honen ebazpena. Bale, lehenengo gauza bat. VRT AUK 2024-000434. Hori suposatzen dudala eskariaren zenbaki edo espedienteren zenbakia. Nik ere bai, baina suposatzen dut gu pizkat ebazpenaren berri izateko, jakiteko deke baka da kosa, ze musika mota den, beste informazio desberdina beharko genukela. Ze, karo, guri ebazpen honek ez digu zer esaten. Eskari zenbakiak eta eskari zenbaki bati egotzi diozue puntuazio bat. Baina, ez dago bestelako informaziorik. Orduan eskatuko genuke ebazpenetan, horrako ebazpenetan, pizkat, zein kontzertuei edo proiektuei emango zaien diru laguntza, dena delakoa gutxieneko azalpentso bat. Tituloa, adibidez, igual, edo... Tituloa adibidez, edo, hau da, getxolai, jazz, folk, solista, tal, ez dakit, karo, hau, guretzako, edo niretzako behintzat, bestentzako ez dakit, hau, eta ezebez berdintzait. Bale, diru amatu duzu, osondo, baina, dakit. Eta gero, deialdiari dagokionez, badauzkagu zalantza batzuk, eta zalantza horiek argitu nahi ditugu, eta ikusi nahi dugu baita ere, etorkizunerako zalantza horiek zuzendu daitezke, kontuan hartu daitezkeen edo. Klaro, hemen ja, deialdian ezaten da musika kontzertuak sustatzeko deialdia edo hori dela deialdiaren asmoa. Tabernatan egiten den heinean, pentsatzen dugu agian... Deialdi diferenteak dira. Bata da Getxo-Life Pro, eta beste bat Getxo-Life. Diferenteak dira, eta biak azaldu doguz batzordean. Bale, gero itxe ingo dugu Getxo-Life inguruan, ezta? Bale, orduan hori, gero. Apunte bat egin nahi nizun barkatu, jasotzen dut eta begiratuko dugu, baina datuen babeserako legea izan daiteke arazoetako bat eskatzen duzun horretan. Gauza bat da, batzordekil batek informazioa eskatzea, horretarako eskubide osoa daukazu eta egin dezakezu. Beste gauza bat da, ebazpen batean zer zehaztu behar den, bai? Eta orduan, hau dirulaguntza bat da, dirulaguntza horretan guk ez daukagu eskatzailearen gainean inolako erantzukizunik ez moldagarritasunik. Eta datuen babeserako legearen ikuspegitik, onuragarria izan baliteke ere, edo pentsa baliteke ere, eskatzaile batentzat ona izan daitekela jakinaraztea sari bat irabazi duela, saria irabazi ez duenarentzat kaltegarria izan daiteke. Eta orduan, bere garaian, estimatu zenean, datu hauek nola zehaztu behar ziren, datu horrek balio behar dio eskatzaileari bere proiektua identifikatzeko. Eta orduan, ebazpenak
hori jaso behar du. Eta kasu honetan eskatzaile bakoitzak badauka bere proiektuaren erregistroa eta beraz identifikatu dezake. Horregatik, nolabait argi usteko, ebazpenean zalantza daukat zer molda daiteken edo ez daukat zalantzarik zuk batzordekide moduan informazio gehiago nahi baldin baduzu eskaria egin eta orduan ikusiko dugu nola bideratu daiteken bai, argitze aldera. Nik ebazpenetan zer jarri daiteken eta zer ezin daiteken jarri ez dut esango, baina batzorde honetan nik uste dut informazio ez ni bakarrik batzordekide bezala hori nahi duadako, baizik eta batzordea, ordezkari batzordea dela, nolabait izateko plenoaren ordezkoa da kultur gaietan eta informazio gehiago beharko luke. Eta hortaz aparte gero askotan aipatzen da datuen babeserako legea ondo ulertu du hitza, aitzaki bezala. Eta ezin dugu beti onartu. Batetik, ez dakigu hemen eskatzaileak pertsona juridikoak ala pertsona fisikoak baldin badira. Pertsona juridikoak baldin badira datuen babeserako legeak ez die eragiten. Eta hortaz aparte datuen babeserako legeak aurre ikusten dau, datuak zatitzeko moduak, eta horrela pertsonak identifikatzeko gai ez izateko, baina bai zertaz ari garen izateko. Hori ere datuen babeserako legeak bidean jartzen dizkigun tresnak dira. Horretaz baliatu gaitezke horretarako. Askotan esaten zaigu datuen babeserako legea, baina datuen babeserako legeak eskatzen ditu gauza batzuk, baina behartzen ditu edo ahalbidetzen ditu beste gauza batzuk. Eta guk uste dugu batzorde honi sorsaiola informazioa. Eta informazioa jakiteko zertaz ari garen. Hori da eskatzen dugu. Ikusiko dugu eraren bat daukagun eta holan bada, eraren bat daukagun ondo egiteko. Eta bialduko dutzu edo urrengo batzordean esango dutzu. Irakurtzen baldin badut, Reg AUK 2024 EE 000325, hau da proiektu bat egiten duena laukote batek jasa. Igual laukote horrek bere burua identifikatuko dau, baina gainotzekoek ez dakit nola identifikatuko ezate hori eta nola eragin diezaioke horri datuen babeserako legeari. Hori da. Vale, a ver... Urrengoia izango litzateke, zabalik dagozan deialdiak, eta deialdiagaz batera joan jatzue, Getxo arte, Getxo Life esan deuztazu lehen, baina Getxo Life daukagu deialdi honetan? Bai, amen, bai, pegatuta neukan, parkatu. Ez que pegatuta neukan eta ez neban ikusten. A ber, Getxo arte, badakizue urtero ataratzen dugula Getxo arte deialdia, aurten 3 sari edukiko duguz, bat beharrean, eta badakizue deialdi honek bilatzen dagoena dela ikerketa eta ekoizpen artistikoa sustatzea, sortzailea sustatzen laguntzea, eta sortzailek artearen eta kulturen arloko beste artista eta profesional batzuek alkarri eragin dagiela erraztea. Eta bekak 3 beka dira 5.000 eurokoak, gehi egonaldia RKN, eta espero dugu orain, epea zabalik dago, beraz, proposamenak heltzea espero dugu. Bai, esan Ibon. Bai, bi kontu. Guk, hemen irizpidetan, edo puntuatzeko irizpidetan, eta nola balatzen diren puntuak, eskertuko genuke euskalduntasunarekin lotuta dagoen irizpideren bat ere sartzea. Ez dugu esango zenbat puntuetan. Baina, euskaraz edo egin daiteke zerbait, edo euskal kulturaren ingurukoa, berdin zait. Euskalduntasun bere osotasunean lotutako irizpideren bat ere eskertuko genuke. Eta gero, klaro, zer gertatzen zaigu? Epeekin kontuan ari gara berriro. Nik epe guztiak batzen baldin baditut, ez dakit hau noiz argitaratu den, baina hemengo datarekin fidatzen baldin banaiz, apirilaren 23an, eta horri gehitzen baldin badiot, 2 hilabete dauzela proposamenak aurkezteko, ekainaren 23an jartzen baldin banaiz, eta horri gehitzen baldin badio, beste 3 hilabete daudela ebazpen ateatzeko, irailaren 23an jartzen daz. Baina, karo, beka da garatzeko uztailaren batetik aurrera. Orduan, deialdiak bera jasotzen dituen epeak, eta beka garatzeko epea
kontradiktorioak dira. Eta eskertuko genuke hori kontuan hartzen badera, ze gero hortik etor daitezke baita ere akatza, karo. Zuk pertsona bati epe guzti hauek betetzen baldin badira, eta pentsa dezakegu ebazpen ateatzeko epea uda hartzen duela, bete-betea, beraz, ez dela izango, segindako porrak eta hartzen ditu, eta normala denez, karo, zu pertsona bati notifikatzen baldin badiozu, urriaren hasieran beka hori dakala, eta esaten diozu, 5 hilabete dakala beka garatzeko, baina epea bukatzen zaiola, abenduaren 31an izaka 5 hilabete. Orduan, hori nola edo hala konpontzeko eskatzen dugu. Vale. Bueno, horrengo deialdia, orain bai. Bai, parkatu. Sí, yo aquí en el punto 14, otros, leo, los proyectos no becados podrán retirarse del aula de cultura una vez transcurridos 3 meses desde la adjudicación de los trabajos. Transcurrida esta fecha, o sea, los 3 meses, el aula de cultura no se responsabiliza del material no recogido. No acabo de entender cuándo se puede recoger el material que no se ha... ¿Qué plazo? ¿Cuál es el plazo? Primero Dentro dice... de los 3 meses, entiendo yo. Es que una vez transcurridos 3 meses desde la adjudicación de los trabajos, transcurrida esta fecha... Eso es dentro de los 3 meses, Se puede puede recogerlo, lo recoges. recogerlo. Una vez que pasan los 3 meses, ya pues, el almacén no soporta tanto Diógenes. Es que, claro, una vez transcurridos los 3 meses, tendría que ser dentro de los 3 meses. No una vez transcurridos. Me parece a mí, porque yo leo y pone, podrán retirarse una vez transcurridos los 3 meses. Y después, una vez transcurridos los 3 meses, con lo cual queda un día para retirarlos. Bueno, ¿De acuerdo? Entonces se redactará de distinta forma, ¿no? sí, De acuerdo. intentaremos un poquito más claro. Vale. Urrengoa, 2024an Getxo kostalaritza eta merkataritza lokaletan kontzertuak antolatzeko diru laguntzan Getxo Life deialdia. Hau bai, izango litzateke taberna eta komertzioetan egin ahal izateko, ezta? Hainbaten deialdia atara dugu, ostalariek eta merkatariek euren dinamizazioen barruan musika eta kultura orokorrean musika zehatz-mehatz sartu gura badabe egindagien, eta gure helburua evidentemente izango litzateke musika lokaletan sustatzea, ezta? Eta orduan batzuk baten interesagaiti eta bezen interesagaiti, kultura herrian eta jendea dabilen esparruetan ikusgai eta kasu honetan entzungai be egotea dauka helburua. Eta hor ikusten da, estamendu bakoitzak gehienez 5 kontzertu diru lagunduko deutzaguz, bakoitzari 5 gehienez, gero kontzertu bakoitzak debaz eukiko dauz 275 euroko laguntza, eta gero 25 euro gehiago batuko jakoz, hemen zehazten diren, deialdean zehazten diren tipologiaren arabera. Bertokotasuna, euskalduntasuna, emakumeak, jasa eta folkaren ingurukoak badira. Deialdia zabalik dago eta itxi egingo da kreditoa agortzen danean. Bai, Ibon. Bai. A ber, ez, lehenengo zabale. Hemen jartzen dau, helburua dela musika kontzertuak eskaintzea. Baina, aipatu duzun baita ere, helburua dela baita ere ostalaritzarekin elkarlanean aritzea, ostalariei ematea beste tresna bat. Ostalariei, merkatariei, euren dinamizazioan sartu dagien. Zentzu horretan, agian proposatu daiteke, edo aintzat hartu daiteke, ez soilik musika kontzertuak izatea, urrengo deialdi batean. Ez dakit, monologoak edo magia ikuskizunak ere sartu daitezke barruan. Tabernetan egin daitezken edo beste deialdi bat atera. Hori da, egin nahi dugun proposamen bat.
Gero, hemen badoz bi, kanpoan geratzen diran bi kontu, ez daukagula oso garbi eta igual eskatzen dugu pizkat aztertzea. Hau da, batetik esaten dugu kontzertua egiterik arratago bestelako kauzen aldeko kontzertuak ez dira diruz lagunduko, era berean ez dute diru laguntzari jasoko, jaialdietara atxikitetakoek edo beste erakunde da elkarte batek finantziatu edo sustatutakoek, ala ongitzakoek. Honi ez diogu ikusten zentzu handirik. Zergaitik? Ez dakit, egon daiteke adibidez elkarte batek beraien lana izaten dela sustatzea, tabernetan kontzertuak eta eguian proposatzen dizkiet taberneien bat kontzertu egitea. Eta horrek ezin dau, kontzertu horiek ezin dira diruz lagundu. Elkarte horrek tabernari eskaintzen diolako. Hori da, elkartentzako beste deialdi bat dago. Eta honek diru laguntzen dauzena dira sustatzaileak zuzenean, musikariak kontratatu dagi esan. Bueno, ez dakit, elkartea horretara dedikatzen baldin bada, ez dakit. Itxartu menditaldeari bururatzen zaio, badauzkala musikari batzuk eta musikariek kontzertu bat ematen baldin badute, hori ezin da diruz laguntzu. Kasu honetan, jake izen bat aitatu dozun, itxartu edo jargia berdin zain. Horrek guztiak, jardun guzti horretarako deialdi bat daukie. Beste bat dago. Eta horrek gauzak egin gura badabez, beste deialdi horren barruan sartuko dabe. Bale, guk ez dugu ikusten baina, bueno. Eta bestea da, kalean ezin dira egin kontzertuak. Deialdi honega, deitzen direna dira, euren lokalaren barruan egiteko. Ja, baina, demagun adibidez, taberna batek, kontzertuen eduela, Sartiztegi plaza. Baina, zergaitik ez. Holan diseinatu dugulako, eta gero, izatez beste deialdi bat dago, getxo estena irekia, eta horrek bai mainbentzen dau proposamena jasotzea kalean antolatzeko. Deialdi diferentea daukaguz, segun eta nora joan. Eta okerrez banago, aurreko legealdian ni enpresen foro konsultiboko kidea nintzen, eta hor ostalariek be eskatzen eben gauza bat zan, eurei diru laguntzea be dinamizazioa egiteko kulturaren bidez. Eta hor be eskatzen eben, jasaldia dagoanean, folk jaialdia dagoanean, edo dana dalakoa, hor be hartu emonak eukiali izatea hori egiteko. Eta deialdia ikusi badozue, praktikamente, kasi, foro konsultiboko eskariari erantzuten dutzu. Bueno, eso es discutible. Hori da zure ikuspegia. Nire foro konsultiboan duen eta ez da nire ikuspegia. Hor eskatzen eben, laguntzea, kontzertuak eta dinamizazioa egin ahal izateko, festivalak egozanean, eta beste ohikotasun baten. Eta orduan, evidentemente, kulturretxetik enpresa edo komertzio eta ostalariak lagundu genkez, lagundu geikesan erizpidetatik eta helburuetatik. Orduan, hau ikusi dugu, ez dinogu eskari horreri erantzuteko era globala danik, baizik eta kulturretxetik egin daitekena. Bale, eta azken bi kontuak. Badago parrafo bat 3. orrialdean, euskeraz eta erderaz desberdin ulertu daitekena, eta erderazko 3. orrialdean, plazo de subvención de la ejecución justo horren gainean dagoena, euskeraz eta erderazko idazketa desberdin ulertu daitekela, erderazko idazketarekin ados egon gaitezke euskarazko euskarazko idazketak ados egon gaitezke, erderazko idazketak eman ditzake beste, ez daukagu garbi, orduan aztertzean gu,
corresponden exclusiva a las personas solicitantes la asunción de todas las responsabilidades que por la infracción de lo dispuesto en los párrafos anteriores pudieran exigirse y se responsabilizarán frente a terceros. Hor zalantza daukagu, hori horrela jarri daiteken, baina besterik ez, hori da zalantza hori daukagula. Nahi bauzu begiratu eta erderaz pertsona hitza jartzen ez duenez, eskatzaileari jartzen duenez, hori desberdina da. Pertsona solicitantea izan daiteke eskaria aurkezten duena, baina ez berez pertsona juridiko baten izenean aurkezten duena, horregatik estatzen du, baina... Eta gero iruditzen zaigu, barkatu, baita ere eskatzen dela programazio asko. Hau da, 5 kontzertu. Gehienez. Gehienez. Demagun taberna batek jartzen duela 5 kontzertu ene dituela, edo 8. Eskatzen zaio aldez aurretik edo eskaria egiten danean, 5 kontzertu horietan nortzuk joko duten jakitea. Bai. Hori igual da... Baina hori horren logika dago diru laguntza ebazterak orduan, jakiteko 275 euro monbar jakozan, 300, 325 edo 350. Zeia taldea definituta badago, badakigu euskalduna dan, emakumezkoa diran, jasa edo folka egingo daben, eta orduan horren arabera ebazpena, puntuazio. Hori egin daiteke aldez aurreko konprobeso batekin eta gero konprobatu. Bai, baina, bueno, batzorde artezkariak begiratzen dituen moduan edukiak, kulturetxeak ere begiratzen ditugu, guk diruz laguntzen ditugu kontzertu horiek, eta beraz, datuak ikusi behar ditugu, eta aztertu behar ditugu, eta jakin behar dugu nork jotzen duen, nork joko duen, nor egongo den, jasotzen da guk lagunduko diegula komunikatzen programatzen dutena. Eta beraz, horregatik logikoa da, azken batean diruz lagunduko den objektuaren gaineko erantzukizunik ez du kulturetxeak, baina diru laguntza emateko informazio ezinbestekoa da jakitea zer den diruz lagunduko dena. Hori da bere helburua, bi irizpidetan bat zehazki kopurua jakiteko, baina bigarrenik ere, hain zuzen ere, adibide bat emango dizut, ez baldin badakigu nor laguntzen dugun diruz, eta gero kontzertu horrek urratzen baldin baditu giza eskubideak edo udal honetan egon daitezken araudiak, guk neurriak hartu beharko ditugu. Asko zerrezagoa da neurriak hartzea, baldin eta hasieratik ikusten baldin badugu proposamenean arazoren bat egongo dela. Hori ulertzen du, baina nik esaten duguna bi bideo daude, hau da, zuk aldez aurretik egiten baldin baduzu konpromesu bat, hau da, bueno, egun honetan, taberna honek esaten dauela, ekarriko dauela, talde folk, talde euskaldun bat, badauzkazu hor irizpideak. Gero, ondoren, diru laguntza guztia justifikatu inberdia. Orduan esango du zein izan den folk taldea, zen baien jungo dan, baina esaten duzuna ulertzen du, baina zer gertatzen da esaten duzunarekin, bideo horrekin, zuek hautatu duzuen bideo horrekin, ez dakit aztertu den noraino, eskatzaileari zailtasun gehiago jartzen zaizkion eskatzeko unean. Askotan, igual, hemendik eta 5 hilabetetara, ez dakien zein talde egon daiteken prest lortzeko, edo zein talde kontratatu dezaken, eta azken finean esan dugun bezala, tabernaria dira. Ez dira programatzaileak, igual ez dira horren besteko horrekin lanean aritzen. Eta esan dezakete, bueno, honik egin nahi dut, 5 kontzertuak mota hauetakoak. Gero, administrazioaren lana da, nola ez, konprobatzea, berak esan dagoena, egingo duena, konprobatzea. Baina, ulertzen dut arrazoia, baina nintzen dut, hausnarketa egitea, noraino, aldez aurreko eskari horrek, zailtasuna jartzen zaizkio eskatzaileari, eskatzailea arlo horretako profesionala ez denean gainera. Hori da eskatzen dugun hausnarketa. Bale, eta azken deialdea, zabari daukagun azken deialdea galdezketara pasatu baino lehenago, Miren Larrearen ingurukoa da, jaso dugu zen Miren Larrea deialdia, orain dela egun batzuk, izan da 10 bat egun, bai, gitzi gora bera, epea zabaldu genduan, 6 eskari jaso genduzan, beraz,
ikusita 6 eskari jasota daukaguzala, epea zabaltzea erabaki genduan, eta hori da ebazpena. Beraz, horregaitik oraindik zabalik dago, eta beraz, proposamenak jaso geinkez oraindik. Honen inguruan, bai EH Bilduk eta bai Elkarrekin Podemosek galderak daukiez, gure badozuez orain tramitatu geinkez, eta gero erantzuntzat emon. Bai, bueno, ikusten danez, Miren Larrea deialdia honek, pues no está tocado por la varita del éxito, aparentemente. Baina kontua da, kezkatzen gaituena da, batetik, aberaz martu duzuen, zergatik jaso dituzuen 6, aurreko deialdian zenbat jaso zen dituzten. 6 baino gehiago. Bai. Oraingoan 6. Eta, epe luzatze horretan, aintzat hartu duzue, dagoeneko jaso dituzuen 6 deialdi horiek. Hauei aukera ematen zaizkien, deialdiak berjasotzeko eta beraurkezteko. Ze bestela zer da gertatzen dena? Batzuk izango dutela, 2 hilabete tardi edo 3 hilabete tardi proposamenak aurkezteko, eta beste batzuk izango dute hilabete tardi bat gutxiago. Bai, hori deialdia zabalik dagoen bitartean, eskaria sartu badozu, deialdia zabalik dagoen bitartean, eskatzaileak aldaketak egin leikez, gauza gehiago gehitu, inkluso kendu gura badau proposamen hori eta beste bat sartu, egin aldau, epea zabalik dago. Beraz, ez da eten ebatzi eta beste deialdi bat atara, ez egin dana da, eskariak jasotzeko epea zabaldu, beraz, zabalik dagoan bitartean, bardin. Ez dakit nik oraino bardin den hori, hori hola balda oso ondo, baina hori komunikatu zaigu, zeni normalean deialdi batera zerbait aurkezten baldin badut, ja aurkeztu dut. Ez da inerreza hori aldatzea, hori aldatzeko badaude bide batzuk. Baina epea zabalik dago, ez da gauza bera epea zabalik dagoanean eta epea itxita dagoanean. Ez dakit nik noraino den, baina hori komunikatu diozue aurkeztu dituzten 6 pertsona horiei. Oinarrietan ageri da epea amaitu arte hautagai bakoitzak gehienez 2 proposamen aurkeztu ditzakela. Eta orduan, nahi beste aldaketa, kendu hori prozedura legeak berez horrela sartzen du. Kasu honetan epea luzatu da, epea itxi baino lehen, eta beraz ez da inoiz itxi. Da, jarraitu du bere bidea. Berak aurkeztu zuen pentsatuz itxiko zela egun batean, baina guk legearen barruan, erabateko ziurtasunez, egin gertatu dena da, epe hori luzatu da, berak orain egin dezake, aldatu, moldatu, edo bere horretan utzi. Horretan inoalako arazorik ez. Eta egia da, inkluso gehiago aurkeztuko balitu, hori bai, aurkeztuko balitu 4, zehazten da, azkenengo 2 baino ez direla hartuko kontuan, eta 2 baino ezin direla aurkeztu gehienez. Eta behin epea luzatuta, dagoeneko ja bikoitza daukaguz, 12 dagoz. Epea gaur. Sobre este tema, el plazo de esta última convocatoria no se abrió el 6 de febrero, estoy viendo aquí. De memoria no quise decirlo, espera, Es que te he entendido que el plazo se abrió hace 10 días, has dicho. El plazo de la prolongación. Sí, lo he dicho de memoria, que sería, se ha dicho, hicimos la prórroga hará unos 10 días o así. Vale. Pero lleva abierto ya. Eso es, el día 3 del 5 se firmó la ampliación de plazo. Vale. Y la prolongación del plazo es el motivo es. Pues el que he comentado al exponer, habíamos recibido 6 solicitudes y bueno, estimábamos que podría haber más solicitudes, entonces que a la vez del plazo habría, y de hecho ya han llegado 12. ¿Se sabe de esas 6 cuántas se habían presentado en la anterior edición? No lo tenemos mirado. Hasta que no se cierre todo el plazo y se reciba todo, pues ya se reúne el tribunal. Yo hasta ahí te puedo decir. Vale. Se ha visto que hay, ahora mismo me acaba de comunicar que ya a día de hoy acaban de pasar que hay 12. ¿Y por el nombre de los participantes?
Solo por darte un apunte, vale, pero por velar por el procedimiento. Puede haber nombres, efectivamente, pero todavía no se ha iniciado ni la subsanación de sus propuestas. Imagínate que han presentado más presupuesto del que se permite, o que tienen deudas con Hacienda, o que tienen deudas con el Ayuntamiento. Automáticamente quedarían excluidos y no entrarían ni al proceso de valoración. Por lo que, a día de hoy, el dato que se puede dar es que hay 12 solicitudes. De ahí en adelante, ya cualquier otro dato que sea de formulación de lo que sea, incluso podría tal vez alterar el proceso de deliberación. Es decir, si de repente ahora decimos ha habido tantos, se presentan otra vez o no. O ya yo creo que por el bien del propio proceso y por la transparencia y limpieza total del mismo, que se termine el plazo, que se presenten muchísimas propuestas y muy buenas y que haya 5 ganadores del premio para que puedan someterse a la valoración, al proceso participativo, tal y como se recoge, y que la ciudadanía exponga su interés. Sí, a ver, lo pregunto por intentar entender el por qué está funcionando así este certamen, ¿no? Porque a pesar de que no es nuevo, o sea, es ya la segunda vez que se abre la convocatoria, se han recibido pocas solicitudes. En la anterior quedó desierto porque el tribunal consideró que ninguna alcanzaba la puntuación mínima. Entonces, en el primero tenemos eso, en el segundo, en un primer momento ha habido como poca respuesta hacia el certamen de muralismo. Bueno, creo que es algo a tener en cuenta. Se tendrá que valorar, lógicamente, cuando estén todas las propuestas, pero ya comunicamos en su momento por parte de mi grupo. Tenemos cierto temor de que se haya empezado con un certamen nuevo, con la pared más grande y significativa del municipio, y no se esté recibiendo el feedback a la altura de lo que se está ofreciendo, es decir, tanto en calidad de obras, por lo que sucedió en el primer certamen, como por cantidad de solicitudes que se han recibido en esta segunda convocatoria. Por lo tanto, bueno, quería un poco entender qué es lo que está pasando, pero en cualquier caso, cuando se termine el plazo y se resuelva, bueno, pues tendremos que volver a valorar esta cuestión. Vale. Honen inguruan ezer gehiago? Ez, bale, orduan, galdezke atalera pasatuko gara, eta, bueno, lehenengoa daukaguna da, 1181 registroduna, EH Bilduruna. Musikebarriko eraikinak, hau da, ez da? Bai. Musikebarriko eraikinak garbiketa integrala egiteko kontratu bat dauka, 2022 urtean sinatu zena, baina argazkiak ikusten den moduan gutxienez, apirilaren 22tik Musikebarriko eraikinaren barrualdean hostoak pilatzen dira eta ez du inor garbitzen. Hori dela eta hauek dira argitu nahi dituen galderak. Zergaitik ez da garbitu? Bueno, kulturretzeko artezkaritza batzordetik esan genkena da, espazio honen garbiketa ez dagoela kulturretzearen eskumenean. Espazio eraikin osoak, espazio diferenteak daukaz eta garbiketa kontratu diferenteak. Kulturretzeak kudeatzen dagoen kontratuak Musikebarriko zati bat dauka, eta muga, esan dagikun erabaten ulertzearen izango litzateke, musika eskolagaz egiten den horma horretan. Hor dago, gitxi gora bera, era orokor baten esan da, hor dago. Eta espazio hau ez dago kulturretzearen barruan. Baina nidakidana da, noizbehinka, udaletxetik garbiketa batzuk egiten direla. Zein eskumena dago espazio hori? Momentu honetan udaletxean dago. Udaletxean eta musika eskola. Musika eskola barrua be, ez da Musikebarriko kontratua, beste bat da. Bale. Onartzen dut hori, bale. Baina, a ver, en este espacio hay un plástico de flag que vive ahí hace 3 meses. Vive allí, está allí, el mismo. Se mueve de sitio a veces según como pega el viento.
esto no es la Plaza de las Ventas, es decir, se puede pasar con una escoba y plis plas, en 5 minutos está hecho. Igual es un tema de competencias, pero no sé, también es un tema de imagen. Y las competencias es algo que evidentemente afecta a la administración, pero es algo que escapa normalmente a la comprensión inicial y a la percepción inicial de las personas que pasan por allí. Las personas que pasan por allí ven que eso no se limpia. Y está en una zona de paso, de la Plaza San Nicolás hacia Obispo Chandía. Ahí se ve. Entonces, vale, preguntaremos mañana, como tenemos cosas, preguntaremos mañana en Lurralde, pero no sé, una escobita. Tampoco es más. Quitar el flag, por lo menos, para que parezca que las hojas son nuevas, esas no se identifican. Pero el flag de fresa o de piña que está ahí tirado, pues sí. Vale. Xabier, bai. Sí, no, me ha despertado curiosidad. ¿Por qué motivo un edificio, la limpieza de un edificio no está dentro solo de un contrato o de la responsabilidad de un mismo organismo? O sea, porque has dicho que parte de Music Barri se hace con el contrato del aula y otra parte el ayuntamiento. Hombre, jakingo duzu moduan, musika eskola eta musike barri antzestoki moduan momentu diferentetan zabaldu ziren. Eta orduan garbiketa zerbitzuak momentu diferentetan esleitu ziren. Ze musika eskola egoan funtzionamenduan ondino antzestokia itxita egoanean, obratan egoanean. Beraz, kontratua momentu horretan egin zen. Egiten den garbiketa mota ere diferentea da, ez da behar. Hori alde batetik denpora, kronograman era diferentean joan ziren. Gero beste alde batetik Musike Barri antzestokiak behar dauen garbiketa mota, intentsitatea, frekuentzia eta abar, ez da eskola batek behar dauana, era diferentetan kudeatzen dira. Beraz, momentu baten, holan egitea erabaki izan, ez dago esan gura betiko izan beharko luke Nikolan, baina segurantzean garbiketa mota dala eta segurantzean naiz eta lizitazio bakar baten atara emoten dau, nik susmoa daukat gitzinez lote diferenteak izan beharko lukiela. Eta horrek eragingo luke agian enpresa diferenteak. Ze lote batek enpresa batek irabazi aldau eta beste batek beste bat. Baina momentu honetan da kronograman, denporan, historian epe diferentetan zabaldu ziren, batek garbiketa zerbitzu bat eukan, bestea beranduago esleitu zen, eta garbitu behar den gauzak diferenteak direlako. Baina ez dago esan gura, betiko izan daiteke nik egoera, momenturen baten igual beste planteamendu bat egon daiteke, baina gaur-gaurkoz hori da. Urrengo galderia izango litzateke 1182, Getxoko sortzaileak EH Bildurena, uste dut erantzuntzaten dugula informazio atalean, honen inguruan luze egon gara berbetan. Gero, urrengo galderia EH Bildurena da, 546 erregistro zenbakiduna, Miren Larrearen ingurukoa, hau erantzutzaten mongo dugu. Eta gero, azkena izango litzateke Elkarrekin Podemosena, honek idatzi bakarra dauka, baina galdera bi dagoz galdera berean. Osa, galdera bi dagoz idatzi berean, parkatu. Eta honetan Miren Larrea daukagu, uste hori erantzutzaten monen gainkela, eta gero bestea daukazu. Vale, paso a leerla. En julio de 2023, a propuesta del Elkarrekin Podemos, se aprobó una moción que instaba a instalar en las fiestas baños públicos en todas las zonas de fiestas consistentes en módulos temporales dotados de aseos individuales, pisatoquis, lavabos con espejo y baños adaptados. Estos módulos se ubicarán en entornos seguros e iluminados y estarán atendidos por personal durante su horario de uso, tanto para garantizar su limpieza como para garantizar la seguridad en los mismos. Por ello, preguntamos dos cosas. ¿Qué trabajos y avances se han dado desde entonces para este objetivo? Y segundo, para este año, ¿en qué lugares se contará con baños de estas características?
Bale, bueno, mozio honetan esan genuen moduan, honet komunak jartzea ez da beste komunak jartzea modukoa, heldu jarri eta listo. Honek ja argindarrerako konexioa behar dabe, eta baita be urfekalen konexioa, bale? Ezin dira edozein lekutan jarri, kaleko edozein lekutan ezin dira jarri, leku egokiak behar dabe, desaguea eta argindarra hartu ahal izateko. Orduan, honen inguruan, Portuzarrean dagoeneko, esan genduan moduan mozioan be, honen inguruan, Portuzarreko jaietan, bageun kasano holango komunak, eta hildo berean jarraituko genduala, esan genduan, eta aztertzen, herriko gainontzeko jaietan zelan egin daitekean, helburu honetara heldu ahal izateko. Beraz, hau egin ahal izateko, egin indogune izan da, herriko jai gune guztiak harakatu, infrastruktura departamentuko langilekaz, ze azkenean eurak dakien non dagozan akometida elektrika guztiak eta baita be tuberiak, fekalak eta horrek gauza danak. Orduan, ronda hori eginda, identifikatu dira, ikusi da ohiko jai enplazamenduetan zelango eragin eukieikean, ze igual normalean komuna jartzen duguzan lekuetan, lan hau egin ostean ezin dira jarri ohiko lekuetan, egunea aldatu daiteke, ez kasu guztietan, baina kasu batzutan bai, eta horren ondorioz be, lan batzuk egin beharko dauz infrastruktura arloak komun batzuk jarri ahal izateko. Esan dako kontua gaitik, ezin dugu edozein lekutan jarri, baizik eta akometidak egin beharko dira honetariko komunak jarri ahal izateko. Hortaz, esan genkena, aurten, hau ez da, esan genduan moduan, ez da izango urte batetik bestera egin aldan gauza bat, bia publikan edo kalean eta tuberia odietan lan egin beharko da belako infrastrukturatatik, eta orduan momentuz Portuzarreko jaietan honetariko beste modulo bat gehiago jarri ahal izango da, eta segurantzean, momentuz orain al 100% orain ezin dut esan, baina segurantzean San Ignazioko jaietan be, holangoren bat be euki ahal izango dugu. Baina, mozioan esan genduan moduan, lanean hasiko ginela, hasi gara, eta orduan Portuzarrekotan bat gehiago jarri ahal izango dugu, eta segurantzean, ez al 100%, baina segurantzean, Algortako San Ignazio jaietan, be bai. Gracias. Besterik ez badago, ordua igarota, bai, Ibon. Ja, sentitzen dut, baina. Galdera hau ez dugu registratu, argi dagoenez, artezkariaren txostena, ez zaigula deialdiarekin, baina artezkariaren txostela, hau da, kontu hartzailetzaren 7/2004 txostenaren berri ematea Bizkaiko lurralde, dekretuaren bidez, Bizkaiko, araubide juridikoa, hau da, artezkariak egin duen azterketaren inguruko kontratuen azterketaren inguruko txostena aurkezten da ogasunean, horren berri bakazue. Txosten horretan aipatzen dira, hainbat kontu egon direla kulturretxearen kasuan, eta nahiko genuke horren azalpena, batetik azalpena, igual ezin duzu orain, baina behintzat horrengoa, batetik azalpena zer da gertatu dana, eta bestetik azalpena ze bide jarri dira horiek ez gertatzeko. Bata da, un reparo hacia las compensaciones de Santágueda que se resuelve sin reparo. Bestea da, un contrato del aula que tiene alguna observación referente a la garantía o al IVA. Otros contratos que tienen subvenciones del aula, tiene algún otro reparo.
Y luego hay inexistencia de fiscalización en 3 expedientes, errores materiales que se recomienda subsanar en la resolución de convalidación. Orduan, a ver, hemen dauzkazue, iturretzeari dagoz. Biri uste dut orain erantzun aldutzu da zala. Vale, mogu. Lau egin dozuz, bi uste dut bapatekoan egin... Hemen datozenak, bai. A ber, reparo kompensaziones Santage da, hori okerrez banago eta buruz nabil, eta zizo okertzen banaz, bai. Hau izan zen, txostenean jarri zen dieta berbea jarri zen, eta gogoratzen baduzue aurrekontuak azaldu nebazanean be, kompensaziones dira Santageran parte hartzen daben guztiei emoten jaken dirutsu hori, ezta? Txostenean antzedanez jarri zen dieta, eta dieta, naiz eta gu kalean ondo ulertu zer dan, esparru tekniko-finanzieroan fiskalizazio guztian beste gauza bat da. Langile bateri emoten jakon dirua kanpoan lan egin behar dauenean edo dana dalako hori. Eta orduan, hori. Jarri genduala txostenean jarri zen dieta, kompensazion beharrean, eta orduan, hori. Eta inexistencia de fiscalización, buruz ez dodaz gogoratzen ze espediente izan ziren, baina, prozeduran edo eta teknologia mailan. Fiskalizaziora bialdu behar danean espediente bat, aplikatiboan, txek bat jarri behar dabe, fiskalizaziora joan daiten espedientea. Eta inoiz, niri azaldu duztien agaitik da, atzera egiten dabe, espedientean lanean dagoz, atzera egiten dau, espedientean lanean dagoan persona daturen bat zuzentzeko dan alakoa, eta txek hori atzindu egiten da. Eta, bai. Ez. Gustatu zeitzizat txikitan elutzen olako, ez dutan olako, ez dirik izan. Txek hori kendu egiten da, automatikoan atzera moterakoan, retroceder emoten dozu, eta orduan txek hori kendu egiten da. Eta orduan, fiskalizaziora joan barrean, zuzenean nire sinadurara doa. Eta orduan, langilea konturatu baino lehenago, hori gertatu dela konturatu baino lehenago, nik sinatzen dut, eta orduan, ja... Eta hori konpondo daiteke. Bai. Guk eskatu dugu beti egon da bila. Hobe da fiskalizaziora bidaltzea bidali behar ez dena ere, oda, fiskalizaziora bidali behar ditugun gauzak, ekonomikoki nolabaiteko baldintza badaukatenean, lege prozeduraz direnak, eta badaude gauza batzuk ez direna fiskalizatu behar. Programak de facto ez du jartzen, zu jarri behar diozu, orduan, karo, errore humanorako tartea hor dago. Izango balitz kontrakoa, beti bidaltzen dela, en el peor de los casos, fiskalizaziotik esango digute, lasai ez duzu bidali behar. Guk behintzat horrela plazaratu dugu. Bale, maitutzat emongo dugu gorko bat. Azken, Mikel. azkenik nire momentua nahi nuen, eta hitz egin nahi dut. Kontatu, esan digute errekaeko areto nagusen arazo teknikoa daudela, jakin daiteke zintzu diren? Bai, niri esan deustien agaitik, zen ikusi nabanean bideoa, zer gertatu da hemen, eta gauza izan da antzadanez, tabernagaz zer ikusia daukan odiren batek arazoa dauka, ondino momentu honetan ez dakit, baina hori da esan duztiena, eta horrek ura egin daue areto nagusian. Eta orduan da. Hori da guzti. Bale, amaituta, eskerrik asko.